Very timely ang usa sa mga topic nga gituki sa GMA Masterclass, the B1 Tama Conversation Series. Diin gihisgutan ang disaster preparedness nga may hinungdanon karong panahuna. Ani ang report. Sa kick-off sa GMA Masterclass na B1 Tama Conversation Series, gisgutan ang mga importanteng impormasyon o mga isyu sa host sa GMA infotainment programs nga Amazing Earth, I Believe, o Fast Talk with Boy Abunda. Kapinso sa kalibo ka mga college students sa Metro Manila ang nitambong sa Masterclass Series. Gituki ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang disaster preparedness. Very timely talaga yung usapin ng disaster preparedness. Nangyayari talaga kaliwat kanan at mangyayari pa rin talaga. Kaya mahalagang maging prepared, maging handa tayong lahat. So, Samtang atleta ug ang I Believe host nga si Chris Chu naghisgot kabahin sa active lifestyle. Si Asia's King of Talk Boy Abunda naghatag og mahinungdanong hisgutan sa kaimportante sa pagkuha og pagpasa sa saktong impormasyon. May mga bagay na inaakala nating hindi dapat pinag-uusapan o may mga issues na minamaliit natin, tuloy hindi natin nauunawaan at nakokontrol tayo na hindi natin alam. Katulad na lamang nung phenomenon nga ng chismis. Present usab sa event ang GMA executives sama nila ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Entertainment Group Officer in Charge, ug Vice President Cheryl Ching C, ug Business Development Department 2, Vice President Janine P. Yadnacar. Today, with the B1 Tama Conversation Series, we hope to empower all of us here to make the right choices in this digital age. To our students, kayo yon. I hope you will take this opportunity to learn from our powerhouse panel. We need them to help us muster the courage to make the right choices. Nagsilbing host usab ug moderator si saksi og 24 oras anchor Pia Arcangel. Nag-perform usab si The Clash first runner-up Chloe Redondo. Subay niini, nipirma ang mga kapuso host ug mga estudyante sa panatawal isip pakikiusa sa B1 Tama campaign. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.